kodwa ngokuvunwa yithuba nokuvunwa isimo sokuphila samanje umthandeni ungenhla kuwo wonke amagcokama ake abakhona ungenhla kuwo wonke amagcokama ake abakhona alikho igcokama eliyofika kumthandeni ngoba siyisizwe esingakwazi ukusho into futhi esixokizayo esiyovuma kuphela umuntu mayengasekho engasawuzwa ngisho ingane zakhe zothi mayizwile bese inxapha leyo nto leyo iyicala kakhulu phambi komhlaba umuntu mayenze kahle noma egalelile kubalekile ukuthi avunywe nje umhlaba uzwa kusingenqeni ngokwesweke nokufaneleka emabhinqeni ayikho embasada edlula umthandeni yabona mayithi ke ngisho emdletsheni ngela kithi ngisibuko samajongo isibuko samanono yonke lezo ngoma maye ngafana namhlanje umthandeni noyidlala bese nithi yebo yena ube uyena kodwa lokho yobe sakusizana wena lokho okwenzayo uyokuthanda yini makwenziwa kuwe kuzoxoxelwa izingane zakho zithiwe hayi ingane zami ndizalwa indoda bengakukhuthaza abantu yebo inkuthazo kwesinye isikhathi yamona umuntu kodwa maye sekhulile umuntu uyadinga ukuthi abuyakwazi nje alazi iqiniso lokuthi uyinkunzi usebenzile umthandeni siyabonga mfana ukuthi siyabonga kwaphose kwenyathu siyabonga gcoka amana kaMashando siyabonga gcoka amana kaMashando umhlaba ukhilela imanga nangenhlonipho nobuhlakani bakho ukhele izimanga ngibonga futhi ukuhlonipha kwakho ukuthi sihambe nawe siye eGoli siye le ethembisa embizo shisa inyama la kwenzeka khona imicimbi njalo mangabe kuyi Heritage Month kusokuhlangana wonke amaciko egubha usuku lwelelo njengoba sengichazile lokho kusemlandweni lokho futhi kubalekile ukuthi sikwazi njengesizwe samaZulu nanjengesizwe samaAfrika namanje ke ngithi kanza kwethu ngiyabonga cibo saGoli uhambe kahle kakhulu ngawo yonke futhi indlela into ke ngishoyo ke nganza kwethu kulomcimbi kaJobe kuhambe kahle naseGoli kuhamba kahle wemangcobo akujolo kanjena mosaphela emhlabeni wemangcobo awuhlela umcimbi kanjena mosaphela emhlabeni uyisithuthi impela windlumdlumu yedemoni elizobulala umaskandi uthatha inkinga zakho zelawo neinkinga zakho zokuhluleka empilweni bese ubona ukuthi na umhlaba olahlile bese ucabanga uzofaka egeja la uzokuze intando yakho utakiwe mbombo wenja utakiwe wemangcobo othokozani langa lapha laphuthwele lapha hey angithi unehlobo yonke indawo hey gogo kuyaxolisa lapha mntobese ngiyaphuthuma lapha ngiyangala ngo3 kushaya 3 ngafikele hawu shambe sekuphelele ngami uthokozani langa athi senkulu kakhulu enomlando lento yokuthi si appreciate abantu ngoba bengasekho kuyicala ngibongile kakhulu SABC1 uma becabanga inkosi yembongolo bam appreciate bamncome esaphila u12 because it belong to the first group of Maskandi eyakwazi ukusungula Maskandi lokho kukodwa ibona pusishukela 12 Moses Mchunu bese belanywa umfazi omnyama belanywe oashani mhlophe belanywe osipho Mchunu belanywe olukujana obhekumuzi obhekumuzi ukuthi kakhulu nginqobhekumuzi waqala wadileka kakhulu kuyilokho njana kumbaqanga
So ke manje ke engikushoyo ke lokho bahlonishwa kakhulu uthokozani langa lomshipisa kanje wona mgodoyi ushipisa uthokozani langa uzoshipisa abaculi nabafana abahithayo nabanama hit ngo 3 minutes later uthi bengabe besadlala lesijingi sakho se-event winja umgodoyi winja leyo nto leyo wrong kakhulu futhi uma bengakutsheni laba ngoba bencenga envelope wokwazi ukuthi bakuzonda ngakutshena mina waye mangcobo ngakutshena ngathi uyayazi mezi kababa usohlulekile ukuzama ukungizingela la namanje qhubeka ungizingela ngeke ungenzela ukuthi uyinja umgodoyi angikwesabi uzochaphaza umhlaba enguphethe njengopresident wamabhinqa mangcobo umgodoyi la you don't come with an attitude la you don't come with an agenda kwamaskandi la kusemabhinqini la kuphethe thina la uyamajina lomcimbi wakho mangcobo ukuthi ukube kuyidedele zonke zaba kwaba fair yokuthi namhlanje ngabe sakhuluma ngawo kodwa ngoba une-agenda unenzondo yeqiniso uyinja umgodoyi you have failed uzogcinaphi kusasa will be normal tomorrow I will be normal but the legacy of mine will speak to the future the legacy of yours will speak to the future where is justice on that ubaba njani uhambe eklinya amazinyane esibayeni ethi angabe khona inkunzi ezokhonya kusasa umgodoyi and I hate you for that nani baculi nimgodoyi nizinja nje lezi ngcethe yabona ikinto engihlukumeze ngokuthi ngo-12 femini ngibona ingeke kamahlale lizongena a legendary artist a legendary producer izongena emini kwabhanga ngenxa ukuthi incenga ukwethenjwa incenga izinyo kodwa akekho umculo njengongiga owasebenza nomqumeni waphinde waproduce abaculi abaningi ulekelela abaculi abaningi ngisho amahiti amanye kaMthandeni nawo abanye abaculi abaningi aqhamuka ngeke ngamahlalela kodwa izoshipiswa ngenxa yendlala kodwa wabonga umfokandlovu ebongela ukuthi at least I've get on stage ngoba kwi previous event wezela ubale eThekwini wabonga khona lokho ukuthi noma ngingaperforma ngo9 ekseni ngiyabonga khona lokho kodwa lonke lento yenzeka emhlabeni wami ngumongameli walelizwe lika Maskandi ngumongameli olizwe lamabhinqa where is justice on that one nizinja bahleli bemcimbi nizinja you are not doing justice nifuna ukuthandazwa nokubonga nokuvunywa uvunywe ngani yona uvunywa ngani yona novunya abafazi beni emalawini ngeke la kimi kodwani nje try it my friend try it I wanna see insizwe yaqonda ayihambe gwencizi ibambe mema hambe yona imicimbi yabantu iyaqonda insizwe yaqonda qonda konke ngifuna ukuyibona qonda mina nginayiphi ngiyaqiniswa kodwa iqiniso elichallenge wayo liba yimpi bawulivikele ngiyabonga